Onjoria ya marurunganite kuonania marakara mao ni kiria marauga ni kuhinyiririo ni thirikari ya kaunti yao thutha wa watho wa mahuthiro ma kigina gia kaunti kuongerera mbeca iria marihagira marua ma kwonjoria. Kwina ndu kinyite bandu ugitumakia nginya tukirigwa kana kwa tutari Kenya. Ungikua muthanga bangi nyoki thamia to urathamua ba kwina urathamua ba thaino ugitwara bare wacemania na mundu akanju kwa urariba. Onjoria ya marauga ni mambite kuregana na igeria ria kwambatiria ikiro cia thoko iyo kuma grade C nginyagia B, motungata mabata matambite kurumbuyo. Sisi hatujatambua Kiritiri kupelekwa to class B bila infrastructure ambazo zinaweka kiwango zinaweza fanya hii market ifike kwa town. Akorwa ni tukuthie town twambiririe na uvoro wa kutumirwa cioro, twikirerwe thitima, tuthondekerwe barabara, tuthondekerwe ofisi na siwenji, tucoke turivue riu. No tutingiambiriria na kurivua tutari anengere indo iria iratuma twapungirindwe. No kiria kiramararaka muno ni kuona kuri na onjoria mararihio raithi kuri aria angi thengia ya gukorwo mararuta wira uhanaine. Tutiari vagua risiti ya 50 mundu makiriva 5 wengi akiriva 40 wengi akiriva kivao kwa gutari uniformity. Onjoria ya marabirirwo ni kwambiriria kuruta marihima ya meru kiambiriria-ini kia mweri uyu, no kuhitukira urugamiriri wa Ngwataniro yao ni mandikire CC wa wonjoria kaunti-ini ya Embu marua na bunge ya kaunti iyo makienda marihima macio marorwo weru. Ni tukurigwa ni ndwe ni miracle iriku njamare kire nigetha tuike no rarivua maita mathatu ma mbia iria ararivaga na ni economy iriku ikurite Kenya ya kuvandithia biashara maita mathatu na biashara icio ni sustainable. Koguo ore kuramaanisha ni ati njama ngithinga umunthi ciana iria ciothe cia maburia mandike vau na cia mbere mandike vau ni kwa ikuvutwa. Maugite kwa ihinda riri matikuriha mbeca icio nginyagia thirikari ya kaunti ya Embu eyumirie kumahe mutaratara mubacirire. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.